Au blei bu kwa jongi ba beneng. Ai mu imi bu kan rat be. Nagam ta kan ga step. Pakasri ka pathamai ka pernai ka ma ayangi. Hadin kamit ka badum. Yai mu imi ablei ba kini jing shisha baro. Kiai pen kan mau yani ablei ba ihin. Baga jing e ka jing isnei jing ai e jing mau e jongi. Kaya ithamai nagam ta jongi iway piway ablay. Kibakloy ban wan shami. Kibakloy ban yang yami. Kumutaw nong pun nong siyos pa jong kapartay. Kanda ba ngayon kumni kumusakri barit jongi. Yagaman sami ni kakubor ka jing pan hapring. Kiparaman sim kibakodor. Kikon jong ka district ablay. Kiparan hagani kapor ko pa ba Isnai kenat pan kerkui kan ke kubor. Kau medonnya ke pan snow lembau sakri barit jomi. Kerku kenat pan kentang kenat. Pan kuat ini ke kubor pan engaru kumjuk trai. Badingi lang baro ablay bae. Kenapa ke ke bangiok snow. Kanong gabor na gementa jongi iway piway. Ketin jomi kandayok jaka kejing jongi. Bagin long ablay ba iya tang kinong snow. Nreiru kenrat ngin long kinong lepin. Yaga ketian ke jongi. Haga kerteng kabatiang tam jongi jisu madway. Amen. Kakubor ka mga kuat yagawan sama preng jongi. Ki para mensim bat ki para bangit ba iya paro. Kadang kalitang kaway kakentin. Kadang kakentin nrei. Kaderu labanong kum ke subject ke kraw ke bayar na kebenta jongi. Ya ka bangal na pensyong nong rim na kitab ke jong Joshua ke lenong ke beningkong ke dekat ke bakatway. Ke kitab Joshua ke beningkong ke dekat ke bakatway ngan pulih ka kum bakalong. Tuyat lengba ya kidara. Baru kum yo pat ba daong. Pan kre ye ke jingban. Namal hakilaisni penlet shashiliang gani ka Jordan. Ban let ye ka ban yo ye ka gari. Ye ka bau trai ublay jongpi. Wai hapi ye ka ban yo kanti. Tuyat lengba ye ki dara. Barukum yo paiba. Daon. Pan kre ye ki jingban. Namal hakilaisni pen let shashiliang gani ka Jordan. Banlet ye ka ban yo ye ka tagari. Ye ka bau tulai ubalay jompi. Wai hapi ye ka ban yo kanti. Kakubo na ka banta jongi kumaong kade tang iway ikantin. Iwa don hagane ka dakot baitay kantin ilong pan kre. Pan kre. Ki para banget ki para mensim ki bakodor. Kum usakri jungtrai bat kum joru kum onohikai. Ngam jula panlat hagajing kren ke jonga. Lakinu kinu ke jing kren. Kaba kawai kalong hagadur jong ke jing yalap. Baru ju kapor kalong ru hagadur jong ke jing hikai. Dekum tanga khot yafi. Bagi shot score, ye gani ka kubor. Hagani ye ka step ka bunta. Para bangit bat ki para mensim ki bakodor. Kali ka kitab ka jong Joshua. Kali ka way lagi ka artli kitab ke badan haga testament ka barim. Ya ka bala tipru kum ki lagi got history jong ki kon Israel. But ye gani ka kitab lo on bala thod Joshua. Like no ki lagi benta ki bakam shadin. Aga bala thod Om kinong wat punya daw pinihas. Balo di puli gani kitab ki para banget ki para mensim ki bakodor. Ngin siyam ya ki mat ki bapen ka mau yang abadi pi. Ya ki jing shisha haga jing ya nanti jompi jonga. Haga jing ya nanti jom ki long yang sam jonga jompi. Haga jing ya nanti jom ki long salam. Haga jing ya nanti jom ka balam. Haga jing ya nanti jom ka jelah. Haga jing ya nanti jom kiri jom kapertai. Kiba pau haki dur kabela di puli gani kitab.
kabe thu ingi shapan ke jing ya tanti baragar ke jing ya tanti ki khon Israel ki ma ye ke jinge ki ma ye ke jingele ki ma ti ke nong shon ke bonjat age ke jingele ki ma ye ke jing sharam ki ma ru ye ke jing jo hapring ke jingele but hagani ke kitab kalau ke kitab ke khat ru ingi lani ke be thu ingi shapan ke jinget ke be thu ingi shapan ke jing shanya ke be thu ingi shapan ke jing yai ne para banget pe baro arang tat bat kini ke jing shisha de hagani ke kitab ke bangi sham yagi kentin ki bau belai lemba u Joshua bat ke bau Joshua u ya kita ki breu ke jong u lengba kita ki tamba sinsha la dingi pule ke khat ke beshupo ka bau ya ke kentin pan kre ya ke jingba namar ye ha ki laisni pens let shashidam kani ke Jordan ban let ya ka ban yo kentin ya ke ta vi ya ke bau try play jong phi wa ya phi ya ke ban yo kentin ya kentin pan kre kabang isyam haganika dukhat baraгаnika kitab ke Joshua kini ke kentin ke mungkin syam lu ke bopon ke benta jong ke testament ke berim bat ke testament ke bethamai para banget ke praman sim ke bakodor ban belkhe kalon shibentaru jong kajim jongi iwe shimat Angit, ada keren syafang kani ke Jiseng district hagani ke por, ke jingpan ke baka balang kalale, tawak padiang ye kani ke district, kalapan krek shibun ba ke jingpan krek, andai tak ke balang, andai wat kirim pe yin, apo ke balang, bat ki dekat jom ke balang, bat ke kentin pen krek kumong. Tamde tangga kentin dengan syam bekalong ke subjek kabayar hadu kata-kata ke subjek kabajliu hadu kata-kata kabang akhat yang hagani kapor donginya usan ye gani ka kentin ginya perkhat ginya pensyong dong rim ye ka bat ngenda pelong do pelong senam ro ye ka ngen pentri kamru ye gani ka kentin hagaji im jongi kamman legasgi ban soto ya ke jing jeliu bat ya ke jing kraul jong kani ke kentin ke jing yar jong kani ke kentin pen kre ngalum kren ya ke jing ya kata ya kani ke kentin pen kre na ke yang jong ke bekin jato na kwa pen kren ya kani ke kentin pen kre na ke bekin jaman sim ke badai men sim namal ke kentin pen kre haga bede bekado lese kalau biang na dom shalom mo kajing itu nat jong kadara kajing pen bet pen biang yaki jaga shom ke sound ke bos mau tunat kajing bam ke bang labam mene ke babiang ke babam pat kun ta ter ngidon haga di kapur ya ka bangin snap lani ngin yo pan bam ye kajing bam ke bede men sim bat kani ke kentin pen kre kalong ke bang smogan ong kalong ke kodor hadu kata-kata nagamenta kajing im pakan zaman sim jam abjong pi tampir pilong kristan pilong kristan ubri khot ankan mau pakani ke kentin kalong ke kodor hadu kata-kata ngai kwa man kren ye kani ke kentin hakilai tali ki benta ki belong ki mat jong ke kubur ke jama ke step tamat ke meningkong ki nongrim jong ke kentin pen kre ki mau nongrim jong ke kentin pen kre don pun teli ki parabangin ki paraman sim ki bakodor ki nongrim ki bede bat ni ke kentin ni ke subject pen kre an chukrem an pashat si jing betul berkat ke jong pi tangi kato katne kinongrim kan nongrim paningkong jong kadi ke kentin pen kre
kadai akabayade pat kajing yok kenti kan nongrim baningkom jong ke kentin penkret akabayade pat ke bekin jaman sim kadai kajing yok kenti lalingi pai sig estri ki parabagit ki paraman sim ki bakodor kumba sanspas nam tam Ashwa o Joshua und to yagin yikantin ublay ulam yu Abraham ukpa juga jadun yu Israel aga kitab Genesis kana nga bakhaar kara khat ka bahnyo blay ulam how sambay jomye nanay yagin gari how sambay jomye nanay yagin gari wat kumta Adian kebesan spak snem oblay ubal kulari Abraham pada sisa akapor kajung Joshua sembah jung Abraham mereka pateng jung jadun Israel kita mentah setang lai sengi ban yok kenti ya kata kari kompa oblay la kular kari ke boleh lokular ya departemen juga jadi penriu departemen juga jadi penriu Israel on yok kanti ya kita kari juga jingkular oh tadi pai segini hati juga ikon Israel ka Bible ko yutho ingi ba hating sisa kapor ka bagi kon Israel kiri ban sim habaki mit nari Egypt nagari juga jing lumra komto habaki mit na banmi nang lom horep na ni Sinai jangkar Egypt hado pan poi hapok na snow Kadesh Barnea lomba tadi ban simportan khatway legisi nay kumungitip na mar kajing bam shanya kajing bam hun kajing nyum kajongki kajing bam met kajongki kon Israel kata khatway sni kajing yak nanti katala saubos nam Nay sovan aimo yu blay, bau blay jong ki Israel, ublay jong ajong piru, ulong ublay ubabat ilaga jong kekulan berkejutan kejogu. Kumta de lemba Joshua, ublay khot lagi kon Israel wong penkre yaki jingbang, nama lagi laisni pelej sisilang kaniga Jordan, banlet yakaban yok kenti yakagari, yakabau try blay jong pi. Waya pi yakabin yok kenti kan ega de kawai kan nongrim jong ka kentin penkre ke wai pat ke nongrim jong ka de ka kentin penkre kalong ka jing kok mo yagi hukum blay komba kapal ha ka jing im ka jong unoa agi smi ke por o shna yadu ka yinglin jingai pa na badan kawa na badan ka ublay pha yu banchna ban pankret ya ta yinglin kalam bo kanu ga jungkali noa shispa arhusnan open kokmo open kret ya ka ta yinglin pat ka jing pen kokmo chu kalong ka daba jong ka jing light em joku kalok ki khon lai mat persaprim bat ki wai ki jing penlong ki jong blay Sakaway pat kanongrim jong kentin penkret kadai. Aga bedai bat kijingele kibakan jaman sim. Nalor kijingele kibakan jatuh. Kemau kedondro kijingele kibakan jaman sim. Kumbau Paul aga shiti jong shikinong Ephesus. Kalau nongga ban reu ga khot ka bakhat a. Namar kijingele jongi kamlong ya ka snam bat kado. Anraya ki hima yagi bor, yagi nonsen sharp partai jong di kejingdum, yagi jing baman bakan jaman sim haki jaka baneng, para menget ki para sim ki bakodor, kan nongrim, kebayi ni kan nongrim jong ketentin penkret, lani juga di subjek penkret, kadai namar ba don ki jingele, haki jing im jong ubriu jong kabriu, haki jing im jong ki yagi sem ki jongi. Balang kimlan salang bat kumta terter don kejingile bat kamtam nakam ta jongi kum kebangit kejingile kabakan jaman sim
kabau Paul Ukraine kumtu kumong aga sitish Ephesus namar ke jingale jongi kamlong ye snam pat kato nrei ke hima ye ki bor ye ki nong sinsa jongden perthai jongni ke jingdum ye ki jing baman bakan jaman sim haki chaka baning bat nanta shu sakawai pat ke nongrim jong ke ke subject pan kre kadai ban yada ye ke jinget kabangiton Petros saga city kam ni kong ga jabu ka no ka balai ka khat ka khat sanwong to long ki ba khloi halagasmi ya ka banai juba hawai po wai baro o par na phi ya ka jing paninya shapang ga ka jinkermen ka ba phi baru Paul haga city jamu skinum Ephesus kunun ba saw ga khat ka khat saw Ephesus saw khat saw am kuno banginum long kum ki khna banginum long shu kum ki khna Yaki blok pensat kenting bat balarom no kaleng dakal air kajing ikai paro dakal buat salai ki priu hakajing le sianti kadakum kabut snew kajing ikai bakla don kal nomor kata-kata bagi soto ya kan ikan nongrem jong ban penkret namar ba kom ki banget genyo pan yang panyada ban pengsan ye jingit ka bang ngidan bat sakawai pat kanong rim kalong ban yasham yaw nong pandem nong sius pa jong yu Jesus Christ pat ya kani kai ka bangin syam para banget ki para mansin ki bakodor aga por balawan lam yu kanong Jesus syaga temple ban pendet ya geding let nyam jong mau jongki jiu kai ka baca lawan lam yu khulung Jisu tang prasi kereta syaga temple naik ke bas otanat kalong badonar mut ki riu ke balapan kre iladi age ke bakan jam sim ban lawan lam yu khulung Jisu o Simeon baka ana kini ke blan no hagarata ke bayai akkermen da ka ba em ka jing em ka ba hok ka bariu play bat ka besyak jengin bat ka jing duai kini habalawan lam yau khulong Jisu sya ka temple o Simeon o itu bodai o nong pat yang jamu kana ru kumjo badai na mereka kata ki kentin ki jamu o Simeon ki long kumni aga gospel ka jamu Lukas kalau nong ka baar ka dekat ka baar hokandai menta atrai men perlait no ilau syakri hak jing su kada kum ka ktien jome na bagi khmat jama kilai I ya ga jing pen em jome ya ka ba melapan kre lapa hakmat kibrio baro ka jing shai ka ban pen shai ki gentle bat ka burom Israel u padlam jome para banget ki para mensim ki kodor kini kidai ki kat tu kat ne ki nongrem jong kan ki ktien pen kre ka jing kli kalong nagam tar jongi kibadon hag ni kapor para banget kane kamat kabaningkong ka khot yang abadipi pangi ngen kali kanong kani ka kentin penkre kabangi o ni penkre shibon ye ke kibadi juga do ndrai hatungi soto mo yakan nongrim jong ka kentin penkre hata bedai bat ka kencaman sim hatu ki para banget ki para mansim ki bakodor kamtam ki bakhat ka kerteng jong Jisu kira ki Kristan hatu ngi penkre mo bagin yo kenti ye ka ri ka bo try ukular hatu ngi penkre mo kom kadak bangi pen kok mu ya ke hukum ke jong mulai komba kok mu unowa atau ngi pen kre namar ban hagani ka perthai ka bangi em ngiron shibun ke jingele bakan zaman sim nan lor ke jingele ki bakan jato atau ngi pen kre mo bangin long ki nong job hadi ke jingele ki bakan zaman sim bat hatu ni pen kre mo bangin la pan yang scam haga dakan nongrem ka bangin langit
Hauta unong penem panunong silspa jama jampi o Jesus Christ ubautrai. Ubrai ti laga jom em pan penem yala bajengilang kinong pok bajot pan penem. Hatu katakan nongrem jong kajing pen kaya kademo bahano begitu. Bangin yenskan bangin saki ngin pen kesan ya kata kajinget kabangin itu. Hatu kanongrem jong kajing pen kaya kum kibanget kademo bangin yo banyasyam yau Jisu pandaunwan. Para banget ki paraman sem ki bakodor. Kan nongrem jong kajing pen kaya. Lalu kan nongrem kabagi pen kaya ya kajing kajong ikan itu selakam do. Kat bangidang ring sem kadai bandai kini. Kin nongrem jong kajing pen kaya lalu kan nongrem bangi pen kaya ya kajing bakenja man sem jong ikalong. Bangin yo kanti ya kata ri kabau boleh lakular. Bat bangin long kita kiba komo ya ki mo boleh hukum yang apa japi. Wala teng kalong kaba ibe akmat jong partai. Kom bakalong yo Noah rai oneu sakti jong boleh oba kajim ban sakti kajim kaba pet kajim kaba khot kaba hak akmat boleh o suko mo bet bat uyo ya kajing lajim kenorim ke jom pi katai bahap reng jong ki jingele bakan jaman sim ngin long ki long jok bara kajing ya nanti ke jongi kajing pen kre bakan jaman sim jongi kalang halo kan nongrim bangin la ken ban yeng ban sachi utrai ban pen kesan ya kata jinget kabangitan bat ka wei bat ka bakong san kalong bakan nongrim kabangipan kre ya ka jim ka bakan jaman sim jama bajong pi kalong banda kot kacingya nanti jama jong pi nagani ka sla kandau ninyo barisham balok kandra kani gade kamat kabrikom pai pat sekamat kabah ngalakren di ke nongrim jong ka kentien pen kre ni ka subject pen kre ni ne pai pat benta kumnongin pen kre anget hagen ka por namal bakal sni kalau ka bashit pia plate di shatri kon ka pen kre na shit na ni ta slap mo te slap te nam trai gunja hagen ka sni tang bakal shit ka sni te kan shit te isen kita yang kita bandang shatri kini kita bandang shatri tu biangi namal flapan kre mo komta anda shitru amlele lala punya da ni tu kule shibun ya kapalang kabla pun kre ya kini kadara nagam ta kita delegates ke babun banlat nagani ka jingshit kerang juga sini te kalam kum jodo habangi tangan ni pa ngenam la bandi ban penjat ya kajing tangan bara bagi siang nginum lapan ban penjat ya kajing siang jongi hakini kisni ki bande ka ayong kriat nya pom ki jan ki ban sahat ini bangin lat na kajing kriat nedawan ka ayong shit ni pom de ki jan ki bastang namar bashit na soon ong ru kum jo ru hakajing jong unong rap nanget ulet shab bri shalangka rangkat bat kawat lani umokil umrak du khulong kiba trai kam sarkar ane ni behikai lani ki khna bopule kira ka kots rangkat bat ki khulong lani ulat hamlet school ane village office gira khulong pakum ta ter te kum ukristan ru katno kalong badon kam yana bajapi kiba khotrali da kertang da jisu bangin long kiba pan kre yirdi knang bangin la ya kaban pendep hok ya kita kabalabu na kaban tajongi knang bangin la ban ya ni kapal thai kabang ye kendo shibon kijing ele ki jing tanjo kiba bunjat bunrukom lendang long kiba pan kre nanong ipi
kalong ka ba bangin ya lenti jong ka jing kum ukristan bat kum ka kristan soban aingo yo play bagari ka ktin ka jmo play kedan shibun ke jing hikai yanga bajapi kumnu bangin pen krea ban shim tang ni ka benta ka ba Paul Ukraine aga city jmu shekinong Ephesus naganta ki kristan ya ka jing don kam ban king ni ka jing king atiar uplay kai kataka kita ki jing king atiar uplay ka baningkong o Paul penyo ka jing shisha ka way ni ki jing king atiar ka ba ni don kam kom ke bagai haga jing im jongi kom kita ki bangi don kam kom ka jing pen kre lani kom kita ki ba pen kre ban don ye ka jing shisha ka ktien ke job lai ka om kuno penyo itu snap ha ki kentin ye ki kentin penyo itu ye ka jing shisha berkata ka jing shisha kan belah ya phi Yones sum penyo tip nayong penyo itu namar ka don ka jinga per habring ka kentin tip ban itu bon ki batit nyanga ilai Dr. Ricky Andrew Jason kon bon ki batit namal ba lemba kala mo ki social media bon batit bangade tau MP ndai ka tu pa itu yang hanu ngasong ngel lai mai pa kinam don na kim don shu ngam don shu imai pa na song kurem tambai lok jang ai don shu ngam don khon don kti kan hot kibat bon sutip yang lai bani thu nane bon kim pat itu lai tharai ba David umi ba sandran ya wali Dr. Julius Manru impata itu bahayana lesi kumba itu Dr. David itip hagnu ko yeng na somasa ka yeng mai pa par kum ta ter paro met bi paro hanni ni khatir de bengilong ki kristan ka jingkali kalam kumno yu jisu ubalong ka jing shisha nilai tumo yu jisu nengirang shutip yu jisu ngani tuwa epi bon ki bakal ni ki kristan ki barang sutip yau jisu gimpat itu yau jisu namaranda itu yau jisu manong yapi kaji em jong kristan kaji em jong kristan kemong su kumba piyoi nanta ka hok kamu polong kawai pat ka atiar kabang ni don kam kom kita ki banget lani kom kita ki kristan ki ba pen kre ni don kam ban pen kre ya kani ka benta ban don ka hok ha ga ti em jom namar ko mo ga ktin ka jom ne jisu on sok ke bathan bar ke bas yang ya ga hok naman pen dap ya ki sok ke bathan bar ke bas yang ya ga hok naman pen dap ya ki Karnot na penen jongi ki para banget ki para sing ki bakor. Ki badan sedien jonga ki basa khamat jonga. Ki ba ka jim ka jong pi khalam. Bas pnan bat sliang ya ga hok. Kna mau ta oba hok. Ubong don kano ka jing bam hok. Onyo pan pandap. Ya kita ki jing pnan bar ki sliang jongi. Ya ka hok bani ka jing sisa ka jong. Nangamla pan jubab na kam tajampi. Marwai ni bai don thangni ni jubab ye kini. Kom kita ki kristan. Hatu nila pan krema ka jing em jongi. Dakal jing sisa daga hok. Sakawai pat ka jing ne ka bo Paul Ukraine ka wai ni ki jing ken atir. Namar kaktin ka jom play Paul
ngiyat daga jingnet daga jingyoi ngiyat daga jingnet daga jingi pat ka city ke Hebrew ko kumni Hebrew khatwe nyo hanrei klam ka jingnet amla ban pan sobha yo blai daga jingnet Noah habala maham yung doble sapang kita ki eke ki pampat semla yoi habala pen kiyo daga jingting roble ora thau yaga yenglin ban pen em yaga yeng jong daga bola pen rem yaga perthai bat ula jalam unong yo patay yaga daga hok kabakat kum ataga jingnet para bangit pe baro kumno ka jingnet jama bajampi Nado bagi Allah ke Kristan. Komo ka jingnet jama jampi. Aga jing ya lanti pilgrim jami kabaman nagasli hal ni kapatai. Kiwai ki imo bagi Allah si sagi Kristan ki baskem aga jingnet. Long ka balong jaga baca. Kaskem ka norim jong ka jingnet jongi. Hauta Obal penim ini hauta berlagak. Nantas away pat kejikik atiar kabau polwang kajin penim. Gospel Matthias sipo arti pelakon kono. To wajib ting teyek nak kiba penyap ya kemet baki bangla ban penyap ya kemusim. Nreikan kamshat ting Yau tahu bala ban penjat bat ya kamen sim bat ya kamen haducu wajib ting ya penyap ya kamen bat ya bangla ban penyap ya kamen sim nai tu pin kam syaktin yau tahu bala ban penjat bat ya kamen sim bat kamen haducu polo om kumni Bangat nagabakum kata kajing penjat. Wang to shimru ya kajing dakli kajing penim. Shimru ya kajing dakli kajing penim. Kon ke bangat kom ke Kristan ki para bangat bagi paro ki para mensim ki bakodor. Kita kira siuspa jamatlai. Kom ke Kristan kajing dakli kajing penim. Nagabanta jonga nagabanta jongi. Katau Yau Jesus Christ ulang mau batang mau unang pedem unang siuspa jompi cuma yau baman away ke Kristan ya pankut ya kada cinta kali kajin pedem kabalong pankut yau Jesus hagajin im jami balabang ikop yau Jesus hagajin im jami nganong yapi yang longkin nong job yau tau nong penjat ya kamet percaya bersih. Tak pangeran imha dari kepercayaan, marah kepercayaan kebenaran. Nata sekawai pat upo, kawai pat kebengiton kom kita kiapan keren. Wang tersyamru ya kawai lamu mensim, kawalang kaktin ublay. Syamru ya kawai lamu mensim. Kalau longga kecil kacau boleh. Pada Joshua hukum tu, boleh kitab Joshua lenong kau dikong berkor kau plah. Wang buat ay bagani kitab kau hukum kan jakno naga sentur jami. Nrai menyai perkat jaga senyasmi. Kanan menyok mensuma barbanne tabakum yang baru melatih haka. Nabakum ta men roy halakanti batkum ta men manpa om Joshua. Nanta lalingi pai syaktin ke jawab lain ke kitab jimpen pau. Kada khat ka bakhat kalau nong ka bakhat ar kada khat ka bakhat wei ke ongkum no. Kila job no kita namar kesnam ukun langrot bat namar kaktin ke jimpla. Kila job no kita namar kesnam ukun langrot bat namar kaktin ke jimpla. Kat no slutna ban berkat yakni katia ka mau pleu ayangi kalau simpel hendak kat samspat senang ban pelong yaka kumni kumakalon reu pun reu tuli kitab ki bakodor ma ki baron hagani kaktin ka jomblai
para bangit ki para mensim ki bakotor yang apa dia pi ki bakot ini ki Kristen hado kapno ni it pan pule yang ni ketin ke joblay bang tho ye kini ki ketin ke joblay haki ko ki bolu kenyam ke dono jungi hado kapno na pren jungi ngajukan ni ki santli ki pi bangi puli ke ketin ke joblay bangi puson ye ke ketin ke joblay bangi perkat ye ke ketin ke joblay bangi pendon penong dok penong senam ye ke ketin ke joblay bat bangi pentrai kamlo ye ke ketin ke joblay haga jingir jongi man lagasni oblay khot yangi laringi ong ki kesah o khot yangi bangi penkret andai tang yek eke ke bekenjador neu khot yangi bangi penkret yaradi daka bangi pule pusan perkat penong dok penong senam bat pentrai kam yang ke ketin ke joblay bade habang lek kamta nganong ipi ngenlong kin nong job haga jing ya ganti pilgrim jangi hasla juni ke kenda nanta shusho amupor sagawai pat ke jing kim atrial ke upolong ke jing duai to duai halagasni para banget ki para mensim ki bakotor laringi pai su Jisu como preu kaya ka mention bahwa Jisu mention laringi pule ki gospel so bandet yalam u Jisu udwai hadirin walaupun kod itu bapang yang thole u Jisu udwai so bandet itu ki kambah ban besar itu ki hajar itu ki santli ki pu atli ki dokha u Jisu udwai Shoban jit iki kaanut kidiki semrang jumur ka Bible kong u Jisu udwai but haswa bon pendak ya commission jongga jini saya halor juga dempna u Jisu udwai ringi pai siki semrang kiri u Jisu kamar ringi pai haki south liki gospel kaya ka bangin shalom aga por Jisu udon kam ye ke cintersan jong gitu ki ba ketia ke jatmu kita Petrus Yohanes om Jisu alese ye tuailan mata kai ka baca kini laisin bo Jisu le yotia mereka pasmo tunat kalam bandau kenra jong ki umdon sho banyalam yaki haki kam ke apostol ke badon arpo pratli kelno mention hadu lai pausin bagi semran ki Jisu kidwai but they hadin bikidwai shi pausmi ki semran ki Jisu kidwai aga kamra ka bahanai kai ka baca omen semo play one pan hial pendapi ki da kapor habaro shis pa arpungan amri tangi ki semran habaro shis pa arpungan baradin bikidwai kai ka baca kidak bat ke jing pala kibut hadin bagi semran kidwai country nagikti ki jong Petrus baron habandi ki ha hadin jingdwai shwa bakin pa ik missionary bannet shiglan kha ki semran jong Jisu kidwai shwa bakin thongi tu man basam ki semran kidwai dai nama kata kajing duai kalau ka bon na ka jongki aga bakimi na ka kamra ka bahleng din balapan slet ki banlen si ka perthai panilap ya ka gospel kajing padem kalam shakti so namar ki soto bade kane kapa kiton kamanne kani kane ka ba utrai jongki lo hukum yaki bade kane kaba kisoto kajing tuai kabalong kabor kabari yau kenra chongki bola banne kat ketuki kamba ban sha ye kajing yau kaba kat kato dai namar bau ton yakni tatiar kajing tuai kunu mangama pi ki parwanget bai baro
Kebetulan hagan ni kecakar kali kemadan. Syadin jangan dapat kini benar kemat cakar. Hatu ngilapan krek mo. Ialah kajing Agajing jahat nanti jogi ke mana kesini. Agajing sisa. Daga hot. Kajing ni. Kajing penil. Kaktian kajing oblay. Bat kajing tuai. Dan dalam sekibai-kibai. Nai tangki niswa. Kumno. Ladang idang tuna. Nanang ipi. Dang don kaum bangin hapan lenge. Hapan yit jilati. Pan penpait. Ya kan kajing kajang kikun kajang oblay. Nama kajing penkret kajang ilakam day halong jukini. Kajing sisa. Kahok. Kajing penin. Kaktian kajang oblay kajing tuai. Kampat piang kiparangkan. Mapoy siya bentang kabalay bat kabak kato. Ngalakan ikin nongrim ban penkret. Kumnu ban penkret. Bat kabalay kabak kato kalam. Hadin palapan kaya sa kaipan. Hadin palapan kaya sa kaipan. Kumohong katno itunat kaniga pandal palapan kaya nagabalang haki yung gisam bidang pila pila ayron naman palapan kaya kanon ka district latin suki tumay latin kiplian kilpela tumay kikiw at kumtaterter wat kijan thamai lu mo pantun kre ikaw hante ipu samkhe mat ilen ta te kalong kuntahi katse ki district hagini ki jeseng ke wala ta ki district ba sa ba male nai ki dak ki kre ki bonja bonukam kajikali kalong ba lada kat me pantun kre betul pi lada don ibu bagi ki bawang hali dan cepat. Kirim bang babang siapa kerja ada ketemu nombang dan cepat. Bantim laga bangnya kabelah. Kirim ruai kita pilih ban kerja. Kam dan jinggot dan cepat snap. Ia kita kirim ruai kita jampi. Arab itu baru. Deh hadin ban kerja. Bahkan dan ke bat dan hadin walaupun keren. Bat kalau kunjuru nagam da kerja nanti juga kau Israel. Kabau belai uang yo Joshua. Agar kita berikan Joshua. Kalau non berikan kerja kami. Kabau uang pankre ya kejimbang. Nama lagi lais ni penlej sesiang dari kecantan. Penlej jika menjok kenti jika terapi. Jika menturai ublay joki. Waya pi jika menjok kenti. Parang ni. Kaya kebinsyun. Kikun Israel mentakinan setang lais ni. Panpoy siya nakari jom kajengkular. Banyo kejat haga nakari jengkular. Kabagi partemen jongki. Akila terang dek-dek. Rai tuan kibran tuno. Kat Moses haba madur. Perkat siapa Moses. Uta ubalai lamyaki. Nagari jo bejing kular. Ama nagari jo bejing lomra. Setang kempiak panpoy. Udu. Ya nagari jo bejing kular. Pangitir balai. Tang namal kajing bom kokmo. Tang namal kajing bom kokmo. Ya kibukum kejong balai. Ban syukran yutuma bon mi permi ko uneu shandu dindu haga jintang onde tan sisir arsero bom Moses udu raya yo play nagam tau Joshua rengkat begitu ke boboju bakini mata shan kiyo ban yo kejap hagari jumjing kunar Hangni ublay om pankre igajin paham namarkan sampai ke por bapinam yok su kata ke mana ka waju ai pina pening pinam yok su idi yang klau ka bapiju yok man bapinam ya idi saupo snam hari klau man takan sampai ke por taba haga kari
Kawatoy tagadon magkagap hanto kaligapor sa mapilpan. Ngam don kamsuk bang pembiang ngalay lam yapi para kajing lam kajing Moses o sakri jama o balapan komo iladi wat kemangitip haduk kismi kita ta jama jumlah temen oni yang sum kenriak wa mangabar ka yem jama ngani sakri utrai hakapor begiton nagari jama jing kular tek ei kemangi ikalon baga kajing pen kre jogi kun Israel mereka nak ei jom kumau kajing paham kabakan jadok ei mission kalam bagi kun Israel haswa bagin boy saya tu ri jom jing kular ei mission ki job ye kenong ai ki penkelon ye kenro Jericho kabaki ong kajing jom ka alpu samput kajing jom kuma alpu put kajing reben juga amdan kan bandra do modu tenang nane deki tiar pom suya tawar ye katu kenro kalabian arengkat berkiturai kalabian badan dakla boy harut jong kawak Jordan ki kon Israel ki yoman ya den ba bale namar ke don lengkap ke jumlai lemba kata sunduk ke jutan kabaki digeramba nendo ki ba pat kabo play hukum iki supendai yeki remiang picat ki jok iki picat joki haki remiang jok Jordan bagani kawa Jordan kan se bukan saya kalat arliang kalong puntaru pat puntar ki kon Israel kira yo ya kaban poi pat syar kira kari jong kajing kular para begini bi nagam ta jong aba jong pi kan ma ngiem hagni ka perthai ka balong tang sipor ka boy saya ongilong tang kaji em jong jong pi kalong tang kum oplang kalong tang kondo David ongilong tang kum kenyang ujo ong tang kum kesan kajingin cuma jompi. Rehayo begitu nublay. Obra penet yang ayapi. Kat bangiran don halis lakendo. Lambau kun ba itu uji Yesus. Tambah gejuk ke porto tim. Badai kat bangiran don handi ka percaya. Bagi penkre pan poipat sakawai pat ka percaya. Kabala penkre na mentajuni. Sakit ki artuli ki bam jukut. Kabeneng bam jukut, baga duduk bam jukut. Para mengit pengen baru, kumlo. Ngilapun krep mo, pan poi syata. Ngilapun krep mo pan poi syata. Kau ki para mengit pengen baru. Kau ki kon jong kanong kasel district ki badong hangge. Bagi way padru ki para mensin ki bakotor. Ngilapun krep mo, yaga jim kajoli bagi Yeshem bat utau nang penim unang siuspa umahdin bola mipat wangan let pan penkre jaka negara jompi bahaka bangan don piru pila bandon ong Jisu piru pila bandon aga garanti yelo wang piru pila bandon para pengibit baru bila pun krep mo pada Syam baru Jisu bila pun krep mo bagin adalah kod kajingringan sem jeng nagari keselang kendo ginyo bandringan sem ningkau ya bat ublay baru tra Jisu hantai hapadeng para baiknya pengibit baru kaktian kita ublay ka om kumum penkre ikijin bang namar haki laisi pennet yakaman yo yakakari yakawal try ublay jompi waya pi banyo kanti uniu number 3 yung number 9 magkabay ko kan ma magkamta jomi kung ki kristan udan ka jingmot dan shibon udan ka jingmot shibon pa number 3 lenu number lai kawai ni jingmut jong number lai kalong kajingta pura hagi ke pekerjaan sim kren paling ki ong ka divine wholeness
divine wholeness ka jingdap matpura haki eike bekenjaman sim kuno mengapi number ubalai pankan maro ingai pi yaga di umipa yaga singa balai mu jisu umipa kom unungcha para mengipi para kuno mengapi nilang mo kinuncha how jisu balang mau jisu nay dangdan shibong ki batte bakho mi garing imja majupi para med ni ton hagani ka par tamin shim mi gari garai hari gasmi pagin long kin nongcha namaru jisu o balang mipa bala hadir bo jisu na mipa udah number 9 ukran ru yang garing sedang utauru yang garing sedang dan ini beginning jam kiki baru udah number 9 upan kemaru ini yang garing tunjuk komba nisam agak tinggal joblay lai sen na tunjuk yujisu ucap yang petrolslu lai sen uha ukuran mabiru kakno sen shu na tunjuk inai pi nai kom ke blasius pa hatu ni long mo ki long chok nila job mo mangi haba wan ki jingile ki jing tunjuk ke ba bunjai bonokam uniu number ubalai open kalmaru ini ya ka jingshim ya ka rai ka resolution ka bigyan lai si lai win ujuna udon hakpo jumtu dokha they tat ando rai ban pen komo iladi ya gay ka boblay uon bao utu dokha sa kleno ya ushanko bat salit ya ka ban penda ya ka jingpa ka joblay para langit ki para mansim ki ba kotor ki ba dolhangi kan nungot na preng jongi ki ba ka jing ka jonga jompi kami ada saja, maka mangga dapat try. Ay bagay kasni, kan kasni kau orang try Yesus. Yang rap yang ada, bagan jahat yang kau tinjame. Yang rap yang ada try Yesus, bagan nadok kan kasni, kajem kapai daidor bakaman kau kuat jame. Yang rap yang ada Yesus peng gedingle, ngalong kan nongcok. Yang rap yang kau kesem jama Yesus. Kayin kebetulan kemudian kejinya habren kejing kendam bangin na ya kaban yen ban taipat ya kayin kondom Joshua mangna ba kayin nan shakli utrai para bangin ke pronusim ke bakodo ngiem hagisni nganong epi kisni ke bahabangi pai siging sisa ke ketin ke jomble kejing yeto apa kejing utrai Yesus haga gospel ke jom Matius agar unang ke baru sam, ni play kita bercakap nado lai terjar. Min syamba lanang pendek, jaga jingi tuan pada kita utrai Yesus. Ban masloman ban ayo utrai. Bangi yang haga bakum kita kesini, kabangi I pan daki joli kamat, niol small le jom diskor, jaga jingi pendek, jaga kulan le jingi tuan pada. Shwa kabakut kanca haba kren syapang kitma kaya kabangi I misyam kalang sodom tang kitma kadingat ho lepa kadang Zechariah anajar sans paksna menshwa haga kitab Zechariah kalong kabakatsa kadakhat kabakatala kabuang syapang kita ki tma kiban saja barapa kita tma kinca hagi swi kabakaduang kado jongki kamring swai habu kirang yen halagi kita kik mat jongki kan do not make it real baru thole jongki unran not naga suntur Zechariah por butho yagani tep smutu kamun ayu naina kan ta jama jongki ki palabang ke palman sir ke bokodo to tep yagani ka sisa ki don ki ker kama manta Kibe kita kan nitrogen bomb nanti atau neutron bomb. Hari ini juk kebetul yang mengapi.
kajing serkai jong kini kitiar kema gin kipo jong uniu neutron bomb uniu hydrogen bomb kajing serkai jong hydrogen bomb bat uniu neutron bomb kalau hado kata-kata kawan pendek ya kajing keren kajing sekharia kalau dikitan pitai uniu bom hantai po nang style na mapi hangdi kombo ang sekharia kado jongki kan rin swai katba kirang yen hagi kecap kubayang mana ki khamat jongki kan donot nage thliu khamat uthale un ranot nage shiltor boleh namar kajing khlut jong pat ka bor jongki ni ki bom ka pelong lani ka panskem ka pandem ya kajing kren ka jong ublay limbau sekharia pai shikinam snew namarong kakitin ka jong ublay di suam kinong kinam snew wa kiting yaptem bon ba hangani ka rijong imenta kibreu kibaran hapadeng kijing mtip nangnu nyobang ayo ublay ya hangde yang nyobang ni dan don kidon hangani ka rijong ni kibam nyobang kibat tangan ni mental hagi ka ri ka jongi hagi social media ka jongi pat ki ki ri jo ka perthai isur kai dai ka social kai ka nem sne jo ka jin kardu ya ka ktin ka jong play hagi bon ki takha manong yupi ki bagi kristan kem yo ban pule kim yo kalahat ko mga mapi ban snap ban shashkoy ban yalap ya kaktin ka joblay namal ka ni kaktin ka ding shisha kabaw satan onum sha onum ayla bagiman sim kiba kodor kin yo ban ito yu jisu ban priang yu jisu kumnong punim day namal ka ni kataw hagabon ki jaka kim yo mga mapi ayaw you try bangin don kam ban pan permission you try ban talon yakni ka chingalang yakni ka jeseng yakni ka por mo don kam watang sosyolong na don kam ban sim permission naki bor penyat yung district ban talon you jeseng kumkini ngayon manong ipiikin ng sliw kajing kardo hawat nalor kupu nani kajing ba kadon kajing kardo yang ni kajing kajoblay anga matmapi ki parang ngayon parang ni hagi upun kita gisli nang tarang itiblo isipang kita kajing pangsliw ang kajing kajoblay kajing pangsliw ki baharukom nang julapan mudul kulong benang arbnay yot jeng pangkansa asnem ki yot jeng pangkansa Menjuk kami slow ki por menjua. Makren war kumpul nomi kemat bon ki phone ki wan marban ki lat jingera. Anrai na luar kini ki jing pangsliu. Kawai ni ki jing pangsliu ko besar kai ni ki besar kai tam. Kam masyam ka mga ihay jingat nanti juma kalong. Kabarang tangai tu ni kita. Bagat kalong kapot POP. Kajing serkai juga pok ki parang bin parang. Kalong kabe iman kabe trim so serkai ban snap iman ban pek ya kan ikajing serkai juga pok kabau jisu am bakin kabe ini kidat jong kebakot jong kini baro kabau jisu am tak pop kan man bun jing id hadio bun kan man kriya para bagi bin baro kini kilong kini kijing shisha kini siam hagi ni kisim kipor par kini baro kin sakut kin sadu kin sadama nai kuno mga mapi habang i kini keke baro kuno iban kre bari siam baro jisu nawarkan pangidang ringhan mensir ligas lakado kadon kami iban pan kre ike jongan kado nai rengkat pat kita mirapan kre pat mo
pada syahur Jisu. Agar kerja saya district Naduk Menin, pila pelong, na iya kawai na kathim kelong, senar jampa. Kampan scam mikis senar jampa. Sibet penyasau kajinget bat kajingkaman haublay. Namtep di pastor kay ke subjek lani ke subjek kebingkan. Ke subjek kajama kelong pagkret. Nado Jisu luhan. Ese suami pastor kan. Hatu katnungan paprenjogi. Kibanyo jaka. Panyakirman paru Jisu pan boy shamleng. Pila jupur kat mo ikaw kung kata. Ne super kat aja sing district. Lai perkara kali kum no fi. Kanu berjaya le kaliam ko bakum no. Kanu kejing ruangai kejungi. Kejing pangan ko bakum no. Parkam ter. Lai people kat mo. Ada do Jisu duan. Milang mo ki babi. Banyo besod haga himajo. Naman leno kejing perkara para. Ladang yung bantuan pada Jisu habaning anda kuat jengya nanti jongi nakni islakan do lani anda Jisu unwan namarun wan kemunong tu tambah kebesutlan kalam kita kishin uladap ay depa kijing maham kiladon depa kita ki sains kiladon depa kesyong sana api para bangit bin maro kanungot na berenjogi kebla penkre pada syamar Jisu nama lagi yang pada kejingnya nanti jomajung kingkum Kristan kong ke Kristan lada katahi ke mereka thong jumlah jumpi bagin poy siya tagari ke pamdan jing pang jing syitang amdan jing yapsyu amdan jing jaw umatsyu hanta para mungkin para mentoy ayu bang yakini minyak saat hari kepercayai hari ini kismi kipor ngayak sibun kijing karpa kijing kilar banyara nagam ta kijing penkre lagalong pantayin mani pejaseng adu district presbytery sinod matkam ta terter ngapu igani kijing kili mam do Jisu duan kumno kamu siap juri hadu katno ngelapan kaya kum tumangai nawar kata kamu kum sadu kaya akmat ada kaya musim kaya kadok kaya hatu don jumut denum dena kamu don jumut nganong ipi ki para bangai ki musim ki bakotor kamu don kalong bagani kamu musim kan tim mentah baca tu kipung cukup. Para mengerti para kami niat jadi. Hadir ke step. Anai bekerja wan dia sen jami sekali ke district. Nak balang kita per. Lani ni kita pun balang kita idon bat ni kita por. Lani wat kita kita parman sim kita kodor. Kita empat sim pedang yuji sunrai. Nama lagi kita segi por wan MP kita wan hi sing jaseng. Ban snap itu MP lengong fiwan hangni andai ban wan snap dengan renganget kedilam kejut lain ban penpoy pi hagni ke jinseng nama rut lain pi ukwa ban pen pi ublay bagi syakri umman bakawai kemensin tan jatna para menget para ki para mensin ki bakodar kani kalau ke kubor nak bertajumi dongin mi nagani ka jeseng kemenkong shopping one si jeseng baar ki priyo ki basutu pagajing one jongi si nagani ka jeseng kalongru kajing one bangin penkre yala kajong kajing mentah bat ya ketama kebansawan kebeneng pemujukut nama lading itu ya kepening nanang epi nginum do ya kedujok lading itu ya kedujok nginum do ya kepening tan arteli ha percaya ni dang wat kilenti pedeng
Nakut kajing ya nanti tang arkli kelanti. Ka benang bang jukut bala dujau pon jukut. Dai hang me hapertai. Mission ya karai. Ban penkre. Hanu in pelut ya ka bang jukut jongi. Ia dengki kli jongi. Kapag nandang ki kli jongi ki parabanget ki paramansin ki bakordor. Tangin jit ya dia. Mangamla banyo i. Yagan nongrin joka jingim ke jing penkre jompi. Mangamla banyo i. Kumno penkre kum Kristan kum ke Kristan. Ngamla banyo i. Ngamla penting. Bandala kot ke jing ring sim jong ini keselak itu. Shalom boy. Itang gawa ingatip. Habang ito niyo Jisu kajing im jongi. Habang ito niyo nong pan im nong siuspa kajing im jongi. Ubang kan nong rim jong Kristan kanong. Ban yashem badu. Ban yo kanti kadakat ri kabawlalit man pankre. Ban kongo yo. Ban yung stem hakain kajing ilet. Ban yadaya kajing ilet. Namar bengi dongru irik atiar. Kajing shisha, kahok, kajing et. Kaktiin nu blay, kajing duay. Kajing pen il. Pak, hangil kining kay baro. Ngiban kre man yasyan yung Jisu. Hangno, baragan mo nagabor mo ban. Para mga ibig baro, kiparan sil, kiparan hangin nagabor. Nadadon na playing jompi. Kiba suto pilan kam yung Jisu. Hagaring im jompi. Bunia rap nagamta jompi. Ban smoto ikan nongrem ban pankre. Kumno ban pankre. Banda kut kiting pankre. Ban yasyam banu. Parang ngayon baru ada yang tahu Jisu. Obala panyaram. Nagadjaka ka mapisyam. Pinawa chudak kikti kum kadak nong. Daya mga atrahay Jisu. Ya rap yan atrahay. Pada ton kum kita nagadjaka mapisyam. Shurak kikti. Amsana. Resulta baklo banyarap ya pi. Nadadon kum kita kini kapor. Nagadjaka mapisyam. Ublain kerkui pi may. Ublain kerkui pi. Ano rasyo. Pila ragi kiti gijompi. Syawin bu gijimai. Ublain kerkubo na kiti gijompi. Nadadon syum manu ni kapor. Nagadjaka mapisyam ublain kerkui pi. Nadadon syum manu. Ublain kerkui pi. Tami na doy.